okujaguza Pasika hari St Stephen's Cathedral kwebembirwe Right Reverend George Ketu yasingura umureberezo w'ubureberezo bwa East Rwenzori umuri district ya Kamwenge. Umushija wa Ruhanga ahabwira biciriza okwetantare bana n'ubushambani ekinegizo butabanguko bwo mu maka. Ruhanga ahabukekera izuba ekitwijukiramu okwamuka muri Yesu kandi wahiriye amagaraga habwite kugira ngo twena tubase kucungurwa nko kiri Matayo 3:16 ngo akaye umwana umwe kanyamundegere kugira ngo umuntu wene uri kumwikereza atarufa. Umugandi abiciriza hagereze ya Kamwenge Catholic Parish bashabirwe kwetantara rwango na no kubika nzika hari bagenzi babo. Icyakabiri nasaba tujye kuganira umubano yemera no kwisi kanye umuziza umurikirize ibyo Ruhanga yahereza ababiri no kubaho. We speak as less and listen as twice. Ebina n'ibindi begambirwe Reverend Father James Sabakachi odi mubwana mukuru wa Kamwenge Catholic Parish umukujaguza Pasika. Ikindi Ruhanga nasaba okora netweyihaho okuhangira n'okubiiha obwire buno obwire tugenda kubera akasikisiki nisima Ruhanga ntine bugarukira ubungi bwe n'obukuru bwe nisima Ruhanga bw'icyonco cy'amagara y'ikinyini hamwe n'abandi bagenzi banje twabaza kushababura. Umuri Bushenyi abicirizo ku rugo muri Nombe Kakanjo bashabirwe okugarukana na Ruhanga baruje omubyensi barukukozesa kuzoka kwa Mukama witu Yesu Kristo okushaboko kwirweyo orusaba Deacon wa Nombe omuri Kakanjo Western Kore Diocese omuri district ya Bushenyi. Akufa kwa Mukama witu nkumanisa ngo Yesu akizo mu nsabwa rukundo iyo Ruhanga yatugirire ngo atucungure atwihombe byensi atugarukase na Ruhanga tugaruke tuba abantu be omukubanza stane katahomba abantu ba Ruhanga yabiriza hari na Ruhanga hazaho urutindo Ruhanga konka Yesu kwizire yatugarukase na Ruhanga yatusasa twakatwa abana be yatucungura. Abicirizo muri Kristo babiri nibajaguze kire Yesu yazokireho okurugo mu bafu. Yo kufa kwa Yesu omukubonabona omukuzoka wakiri hamwechi kimwe nagira ngo omwana wa Ruhanga akatuberaho ebi bibito okutandikira wa Adamu okaza wa Eva okalera ebintu biturukora obundi bitari bukantu nutushisha turigo mu bushambani turigo mu bushuma turigo mu marwa turigo mu rugambo turigo mu kutakora tushizire munonga. Omukushaba nukwe kumwe ahagereze ya St Kagwo muri Bushenyi okwebembirwe Reverend Father Evaristo Mutambi kandi ashabira biciriza okugenda bakatura mu kereziya ya Yesu bwanyuma yo kufa akazoka tine kibicona. Tugende tuze kutura mu kirerezi cya Kristo turwanze korwa bibyone kuturetera umwiruma orabo tine cywa kwato mu mashomo hatecho genda necho. Abiciriza nabo bagambere ahacireki the chief benefit of Easter is a resurrection. Akatunguka pasi kubiona tofauti ya tuigisa nukuzoka kwa Mukama witu Yesu Kristo. Pasika nizo barukuru umukwiciriza kw'abanyadini bona tumanyango nubwe Yesu ubwabambwa kandi
akajuko mbafite. Ekiro kya Pasika Yesu akazuka mu bafu nukwe kushaba abantu okugira kwikiriza ahabwo kuba businguze no bwabo. Na nimbashaba ngo twishuke ejushagamanya mwinji eyo mujuni yatusheshire aha musharaba ngo tukabaje mwenu omukukora kwitu omukushoma kwitu omumaka gaitu mwishuke ejushagama yo mujuni mumanye ngo ekija kutujuna kandi ebi byona byitu bikasingurwa obubwire obuyafera aha musharaba. Amakuru agagasha kwa Anthony Atwine na Abraham Muganzi.